Boleh sebetulnya pi barok ngah kwa ban. Khasnya bahai pi syagani program jong ke YAGF ke bangi dan ke jing temu ke pekerpang hon lisnem anjar arpuan buat ke program ke dai bangi kwa ban boleh kampenya ya ke kitab jing penpa te kum tai ngi ai kateng ya ke program ke ba beli ya ke kitab jing penpa ke ba beli ya ke kitab jing penpa tengah kwa ban terwai ya ke jing kerpat ha kinang isim benta barok buat kamtam ha kinang ya pulih lang ya ketin jong boleh pin dua kerpang na benta kinang isim benta kinang pulih kinang ya lam ya jing pulih ke ketin jong boleh ha ke kitab jing penpa bau boleh undon rekat lem bat ke jing pulih bau un ai ke jing pendep ya ke jing kula ke jing pha yu mensim bakoi pun hikayang i ha ke jing sisa barok bat ke jing sisa ke bangin saya pulih kinde bet tikat kum ke jing kwa jong boleh bat kat kum ke ketin ke jong boleh bat kanu no ke jing penklek jong ke jing start brew bat ke jing sarong brew kan amdan bat kan dei tang ke jing sawa jong ke ketin ke jong boleh kat kum gamon ke jong uhi te kum tang i don kam sisa ya ke jing yalam lenti jong boleh bat dia ke jing hikai ke jong boleh dalade yangi barok tong bau mensim jong u bangin sel thu ya ke ek bo boleh kwa yangi bangin tip ya ke jing ha ke jing dai bat ke kitab jing penpa kam tam ya ke ek bo boleh ya thu lupa shwa hau yonis u sanran jong u uba dairu unong ipau ha ke bo boleh ya thu lupa ya ke ek ban saja hau yonis ya ke jing yai lenti jong ke ke perthai hadin jong ke jing leit no jong jisu bat kumno bagi kibriu jong boleh kin mat ya ke jing pencitam ben habak yang ha ke jing sisa jong ketin ke jong boleh bat kumta ke jing lai yai lenti ke poi sedo bo boleh u ai no ya ke jing maham ke bakado ya ke perthai bo kwa ba barok kin poi ke jing kala ke pamut bakin ya ban sut sa ke ying benang la ke bo boleh punjat no ya ke pop bat ya ke jing syarke jong ka ya ke jing tim jong ka batu blend penjat no ru ya unong sun ubadai soitan uba ya lam batu penlong ya kibri ke pan le popat kumta ngiyo i ba kan ni ka perthai kat kum kucing etot apa ni im ha ka por ke ba kut jong ki ek ai baro ngiyo i ya ke jing dia ke ba syar kai ke leng sa dong jong ni bat kumta ngi don kan sisa pan pulih ke ya kitab jing pen pa keba ai yang ngiru ya ke jingkerman ke bakrau ba hajo ke po bo bleu ai ngi ya jing baham ba du terwa hangi ya ke jing penim ai u ya tho ru yang ngi ba ke jing wai no jo ke ne ke perthai kam dei ke jing kut se ke jing yap andai ke don ke jing im selendet jo kata ke dei ke jing im bom jukut po nyalam ya ki bahok ki babut ba ki ba it ba sumari ke hukum jong blei ki ba ai tilut so blei barok ya ke jing im jong ki sa kata ke ying beneng mun yalam ki ha bakin chong suk ju nam lam batu blai kata ke kam chong ke jing pen jong blai bat kham tam ru ke kitab jing pen pa ke ya thu yang ni ya ke jing trei chong blai ha ke jing dai ba ke jing pen im ya ubri kum tang ni la ban sanya ya ublai blai ba i ya yang ni ublai ba yalam yang ni batu blai uba yai sumar uba kwa pan pen poi yang ni sia kata ke ying beneng ke basuk pangidan ya ke jing siam ke basuk ju nam batu blai bat hang tangin song sa lem batu blai kata kalang ke por ke koridor tam ai bat kumta swangin po sha ke jing puli company ya ketin jong blai na ke we kalang sha ke na kwa wan pni tho ya ke nong sim benta kumta inong sim benta banung kong idei isiam phang de kha idei na ke snong kle tersi ke balang jo i ke dei ke balang NAC 7-day Adventist Kasi 7-day Adventist kabalang 7-day Adventist NAC Kasi ilada pulih ya ke BTH ha ke Bachelor jong Theology ha Place Adventist College Andhra Pradesh but ibu bor idei boy Miki Manar iru na kasnong tersi ila pendap ya ke jing pulih Bachelor of Theology na Place Adventist College Andhra Pradesh but ru i Hemon Mimalo i day batray kumi church pastor jong ka palang 7-day Adventist hanong po but iru iladap
pendep ya kijing pulih jong i na Fleece bat hakajo kapor na Spicer Adventist University ibabur idei Boxster El Nongbri idei nagasnong Tunroy bat kabalang jong iru idei habalang Seventh Day Adventist Tunroy bat iru ladap pulih kabat Bachelor jong Theology Fleece Adventist College Andhra Pradesh bat mentai trai Arunachal Pradesh ibabur idei Jonison Mukim iru idei nagasnong Tunroy ila pendap ya kajing pulih jong i ya Bachelor jong Theology Fleece Adventist College Andhra Pradesh mentai trai West Bengal Kolkata bat i babor idei Wanmi Salan Rengki idei nagasnong Lunyong i pendap ya ka MTH Master jong Theology Spicer Adventist University Pune mentai trai Sikkim nang tai babor idei i Ardison Karpteng iru ila pendap ya ke BTH na Fleece Adventist College idai nagasnong Lunyong na kabalang Seventh Day Adventist Lunyong but idan mentah ka 1000 missionary movement ni ai ya gajig imyong i sisnam nang pentagan ni ka missionary but i don sa Arunachal Pradesh nang tai babur idai Banroy Lengdo idai church pastor iba trai sa katain Makunreo jong kabalang Seventh Day Adventist but iru ila dap late sa ka 1000 missionary movement la dap IT gajing im jong i sisnam siga kam jong blai padi babur idai Amri Lengdo idai nagasnong Umulong padi pendap ya ka PTH na Fleece Adventist College mentai dang peteng ban pulih ya ka Master jong Theology hapo AIIAS Philippines babur idai Rikni Rembai idai nagasnong Kretersi idan kabalang NAC Khasi balang Seventh Day Adventist but iru ila pendap ya kajing pulih jong ka Bachelor jong Theology na Spicer Adventist University babur idai Sabir Pasleng iru idai nagasnong Kretersi dan kabalang NAC Khasi but idang pulih ke kelas 11 ba bot kado idai tebor lang Pasleng ini idai manga ba ya gani kajing pinito igini kan adai batray menta gas school jong kabang Seventh Day Adventist kumi accountant tinga kwa ban kan mau biang ye pi kinong sim benta pa kinong snap kinong page ye kani ke program bat kamtam ye ki member jong ka YAGF bakin tuai kerpang nang benta kinong sim benta bo blay kurku ye kani ke program badunya lam ye kani ke program sya ka jik thmu ke babah tam ko jong blay namar utip ludi ke ege bara bat kane ke dai ke kam ke jong blai ban gidat kam sisa ba ublai untrai kam mau dag ba upenan kam yani kibreu ba sikon ki jong ki baret bat kane ke dai ke program jong ki samla jong ka balang aba ublai kur khulang ki bara ublai sibu